Ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Mbonereho kugenda nisegura ku bakunzi bacu bari baramenyereye ibiganiro byacu bya nijoro ndetse no ku manywa byari byaragabanutse, ariko kikaba ari ikibazo cy'uburwayi, tukaba twaje kuba tugenda tugaruka gatanu kuri gatanu. Magingo aya ngaya ibiganiro birakomeje by'amahoro hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi biganiro bikomeje, abantu bakomeje kuba bagenda bapfa ari benshi. Nibura abantu 12 nibo baje kuba bagenda bahitanwa n'ibitero bikomeye cyane byaje kugenda biba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruka kuri ibi bitero. Ibi bitero bikaba bivuga ko byabereye muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri kamwe mu duce turimo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mvuye ahangaha nderekeza mu misozi miremire y'Umurenge. Mu misozi miremire y'Umurenge naho ngira ngo haje kugaragara imodoka zigera kuri 15 z'abarwanyi b'abasirikare bari kwitegura urugamba. Bihagaze bite? Nyuma y'uko ingabo z'abarundi zigeze mu bice bigiye bitandukanye by'ahi Murenge, ngira ngo ku Ndondo za Mikenge twagiye dukunda kuba tugenda tubigarukaho, ubu hakaba habyutse icyo twakwita kwitegura cyangwa se preparation y'urugamba, dore ko byanze bikunze ku munsi w'ejo imirwano iraza kuba igenda itangira hano mu misozi miremire y'Umurenge, bitewe nuko haje kubagenda hagaragara task force nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'imodoka zitwara ibisasi. Izo modoka nizo ku ruhe ruhande, byose mbigufitiye gatanu kuri gatanu hano bakuru yacu. Ni mu gihe kandi hari kuvuga umwuka utari mwiza hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 twirwaneho ndetse na Red Tabara. Ni nyuma y'ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeje kuba bigenda bibera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ubu ngubu hakaba hariho hagenda havuga ko k'uyu munsi hongeye kugenda habamo gucikamo ibice hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Red Tabara ndetse na twirwaneho. Bapfuye iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Ndaza guhita ngaruka mu gace bita muri Rupupu. Muri Rupupu hari ibikorwa bya FARDC bidasanzwe. Ibi bikorwa byo hano muri Rupupu bigamije iki? Ese ni ibikorwa nyabaki? Byose uraza kuba ugenda ubikurikira gatanu kuri gatanu mu kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi nerekeza hano muri Warikare. Muri Warikare mu gace ka Kazuba naho ibintu bikaba byakomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane hano muri Kazuba. Ati bihagaze bite? Byose wowe icyo ngusaba ntujye kure, ubundi nze tubane gatanu kuri gatanu. Ngira ngo uko iminsi igenda ishira nuko iminsi igenda iza, ibiganiro bikomeje hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni nako imirwano ikomeza kuba igenda yiyongera, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ziri kwataga, yaba ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ziri kuba zigenda zataka. Ubona ko ibi biganiro yego birahari, ariko ubona ko ni ibiganiro by'abaringa, ubona ko bigoye ko byazagenda bitanga icyizere, bitewe nuko abari mu biganiro ariko isasu ririho riragenda rivuza ubuhuha. Nimvuga gutyo uhite wumva operation Karahabutaka yaje kuba igenda ituma nibura abagera kuri 12 baza kuba bagenda bahasiga ubuzima muri iki gikorwa. Intambara hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'umutwe wa Wazalendo bakaba yari yaje kubigenda ikomeza ku itariki ya 19, ubwo ni ku cyumweru, ndetse n'amagingo aya ngaya ku munsi wose hakaba hiriwe ibitero bikomeye cyane. Ibitero byumvikanyemo ibiturika byinshi, ariko nubwo bitigeze bibara umwanya nk'uwari usanzwe uba, ariko bikaba byabaye nibura
abantu bagera kuri 12 nibo baje ko bagenda bagwa muri iyi mirwano. Ni mu gihe cyo gushakisha cyane cyane amahoro arambye, ariko nanone ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose zakwisubiza ibice bimwe na bimwe byagiye bamburwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Muri iki gihe cyo gushakisha inyeshyamba za M23 zifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda na Uganda, nk'uko bakomeza kuba bagenda babivuga, societe civile yo muri ako gace ikaba bivugwa ko zishe abaturage 12 muri aka gace gaherereye hafi y'umudugudu wa Uhuha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba baturage uburyo bishwemo, nkwibutse yuko hano nta musirikare n'umwe wigize apfa, ahubwo ni abaturage bapfuye. Aba baturage bakaba baje kuba bagenda bazira yuko bagendaga bashinjwa yuko ari ibyitso by'umutwe wa M23. Ikindi nanone bakaba harimo n'ikintu cyo kuvuga ko baba bakorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi ikaba imwe mu mpamvu ikomeye cyane rero ishobora kuba yaje kuba igenda ituma abaturage baza guhita bapfa muri ibi bitero bikomeye cyane byazaga kuba bigenda biba kuri uyu munsi. Iyi mibare rero y'abapfuye ntabwo iragenda iba confirm, kuko biriho biragenda bihindagurika. Ikigaragara igihe icyo ari cyo cyose baraza kuba bagenda bashyira hanze indi mibare ivuguruye. Ubona ko hapfuye abantu benshi muri iyi mirwano ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi nkomeje muri Masisi abasirikare b'inyeshyamba za M23 bahuye n'uruva gusenya cyane cyane nyuma yo gupimirwaho n'ibikoresho byakorewe mu ruganda rukomeye cyane hano muri Karemi. Ni uruganda rumaze igihe gitoya FARDC ije kubigenda irushinga, rumwe mu nganda zigenda zifasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano ku kibuga cy'imirwano. Bikaza no kuba bigenda bigaragara yuko nyaboneka iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihari, kandi ubona ko gifite ibikoresho bihagije cyane, kandi ubona yuko ibi bikoresho bizagenda byifashishwa cyane cyane ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nazo zikomeje kuba zigerageza uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bw'uko hagenda hagira byinshi biba bigenda bikorwa, cyane cyane kugira ngo babashe kuba bagenda baba babizi. Ubwo ndavuga mu buryo bwo gushaka amakuru, mu buryo bwa Weki Party. Ni mu gihe muri Gipupu akaba hari kuvugwa situasiyo ikomeye cyane, situasiyo y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho kiri kuba kigenda gitegura ibiturika bikomeye cyane, kiraza kuba kigenda kirusa ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko hano haje ko hagenda hagaragara ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi kandi hakaba haje ko hagenda hagaragara bimwe mu bikorwa ndetse na za operasiyo, cyangwa se bimwe mu bintu ubona ko biri gututumba cyane. Ibi bikaba bivugwa yuko hano muri Gipupu hageze abasirikare benshi cyane bashyashya kandi b'igisirikare cy'u Burundi. Bigahita bisura yuko byanze bikunze ku munsi w'ejo turaza kuba dushobora kuba twagenda tubona imirwano ikomeye cyane iraza kuba igenda ihuza izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Sahangaha muri Gipupu gusa, dore ko no mu Minembwe mu bice bya mu maboko FARDC yamaze kuba igenda ihagera, cyane cyane nyuma yuko ije kubigenda yigamba yuko yakoze operasiyo idasanzwe, cyane cyane hano muri za Kaziba, ikaza kuba igenda ituma hari abantu benshi bagiye bayigwamo, bityo rero ikaba ivuga ko iri tayari kandi yiteguye kongera kugaba ibitero. Ndaza kuba ngenda ngaruka cyane cyane ku bikorwa bikomeje ahangaha by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yaraje kuba igenda yambura abarwanyi b'inyeshyamba za M23 imbunda nyinshi, harimo imbunda za AK47, Rocha 7 ndetse na za machine gun
ndetse yemwe na mota, kubera ko mota zabaye nyinshi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bagenda bambura igisirikare cya M23. Bye bye M23. Navuga ko Perezida Donald Trump n'igihugu cye bagambaniye inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi bigahita bigaragaza irimbukiro cyane cyane ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikaba yaragiye mu minsi ishize isinya amasezerano y'imikoranire hagati yabo na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemwe n'abahani anagenda n'abahereza bimwe mu birombe, cyane cyane harimo ikirombe izi nyeshyamba za M23 ziri gukotorora. Wavuga ko ariho zishingiye kandi zigenda zikura bimwe mu mibereho yazo ya buri munsi. Kibaya cya Rubaya kikaba cyamaze kuba kigenda kijya mu maboko y'Abanyamerika, nk'uko byaje kuba bigenda bica muri komite yawo ishinzwe gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'amasezerano agiye atandukanye. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ngira ngo ni ibyo ngibyo rero, nubwo abakongomani bamwe na bamwe batari ko bagenda babyakira ndetse babona ko haba harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba izi nyeshyamba rwose zaza kuba zigenda zihura n'uruva gusenya mu gihe cyose aba basirikare baba bamaze kuba bagenda bagera ahangaha. UPDF nayo ikaba iri kwishimira ko yambuye abasivile 200 abarwanyi ba EDF isanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Musa Dibolosi akaba yaganiriye na Perezida Kisekedi ndetse na Ndayishimiye. Baganiriye iki? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni mu gihe kandi Netanyahu yavuze imyato mukuru wiciwe muri Uganda. Ngira ngo ni operation twagiye tugenda tunagarukaho. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Mwandira subscribe rero, like na share, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu. Minembwe ibisasu bikomeje kuba bigenda biba ibisasu mu bice bigiye bitandukanye muri ibi bice biri kuberamo imirwano, yaba hano ku Ndondo Mikeke, aho ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 zikomeje kuba zigenda zirwana n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano ikomeza ko bigenda irushaho gufata indi ntera, mu mirwano irushaho kuba igenda irushaho kwiyongera muri ibi bice by'ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitero cyaje kuba kigenda kiba k'uyu munsi muri iki gitondo, dore ko byanahereye no ku munsi w'ejo, amakuru atugera akabavuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje kuba zigenda zatakwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abivuga. Amakuru akaba avuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 badakangwa n'ibyo kuvuga ngo agahenge ndetse n'amasezerano ari kuba agenda bera hano i Washington, ahubwo ikibaraje imbere ari ukugaba ibitero ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibi bice binarimo ingabo zidasanzwe z'abarundi zaje kuba zigenda ziyongera. Muri uku kugaba ibitero rero, amakuru akaba avuga ko mu gikundi cyagabye ibitero cyari kiyobowe n'uyu Niyongaba Eric kapiteni, akaba yaraje kuba agenda apfana n'abasirikare be bagera kuri 3, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza, aho bazaga kuba bagenda bagwa mu gacuka ingabo z'abarundi FDNB. Amakuru ahari akaba avuga ko ariyo yaje kuba agenda ahitana uyu umukomanda w'iyi platoon yari iri ahangaha kuri uru ruhande rwa M23 yafatanyaga n'umutwe wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa Twirwaneho
mu kurwanya izi ngabo za Wazalendo ndetse na FDNB ziri muri aka gace hano muri Mikenge, hano mu misozi miremire y'Umurenge. Makuru akaba akomeza avuga ko imirwano ikomeje muri aka gace, icyakora taragenda hatangazwa uwaba wafashe aka gace. Mvuye ahangaha kandi ni amakuru menshi ari kuba agenda ajya hanze yemeza ndetse anashimikanya ko yuko ubu abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bifatira ku gahanga umutwe wa M23, bagenda bawambura ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye ahangaha. Umutwe wa M23 ufatanya ubungu na EDF, ngira ngo byaje kuba bigenda bijya hanze ko bari gukorana bya hafi cyane. Uyu mutwe ukaba warambuwe imbunda n'amasasu nkuko bikomeza kuba bigenda bitangazwa ko izi imbunda ari imbunda zikorwa n'inganda zikora cyane cyane ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mutwe rero ukaba waragiye byamburirwa hano muri Ituri. Byumvikane yuko uyu